Tala falava o tala fau mai le sifofongo le lau mua i Wellington e mo le nei tae ao, a so lua a perila lua a whelua ono. Ua pasia ilo na whaitaunga lona toru le pili toe teuteu a le whaipulea le Labour Kieran McNulty, o le toe teuteu ngo le tula fono o le whaataunga ma le sapalai ngo le ava malosi. Ma ole ama whai o na whaatanga i whale o lo o tatala i le aso wharaile o le aso maliu, aso sao le e seta, tae ao le Anzac Day, whaapea i ma le aso Kirisimasi, o na whaatau atu le ava malosi, i lalo o tuutuunga maasani o lai sene whaatau ava malosi. O le ama whai o na whaatau atu ava malosi i whale ainga maisi pisini si o lo o tatala i aso ia, se i vangana i whale whaatau ava malosi ma supermarketi, e tapula a pea le whaataunga i aso, na Sāmoa McNulty, o le pili e whaatatau tonu mō na o whale o lo o iailai sene ia o lo o mawhai o na tatala, a ele o mawhai o na whaalau te le atu inisio au nanga o lo o mawhai o na lato whaatau atu le ava malosi. E nā te ilua o le a fia telebisi ni sitali malo i kalai estete, o na a tatala lo lato malai ta alo, o le a le tutulia e se i lato mai tutono pisini sitali malo i le vailuanga o le pō, ona o le aso isoso o ai o le aso le Anzac Day. E le ilangolango ina e suifaipule o le Green le a pili toe teuteu, pa pena nisi o suifaipule o le New Zealand First. Na te ele suifaipule o le Labour mō maangele le maunga liri aso sene i le a pili, ona e talitonu e tatau o na whaatau a pea aso nei, i le ka lena whaale tausanga. E ono tutongi ave taawale malanga mai i Northland i Aukilani, le se fulu whata la lua se fulu sene, pe a whata uno ina fuafuanga e whawai se awala fo i Northland. Olo na winga e o atu i le tolu a whewha se lauta la i le tausanga, le tupe e tutongi ave taawale e uia le awala. Olo o whaia whataltala noanga ale waka kotahi, e fuafuai pe te taona tutongi se tupe mo ave taawale e uia le awala mai i Warkworth i te hana. E lua tala ono sfulu sene o lo tutongi mo taawale e malanga mai North Shore i Puhoi i le taimi nei. A whaupopo ai isi tau fou, o le ao o ai le fitu tā la se fulu sene i le malanga e tasi, po o le se fulu whata la lua se fulu sene i le toe foi, o loli e tutongi le ono tā la, tolu tā la e tutongi i lungo le Expressway, ma le 5 tā la lua se fulu sene i lungo le Northern Gateway, o lo valo i le waka kotahi, e toe si itia le tupe e tutongi mo le Northern Gateway i le luafe wha 5, le asata tala i le luafe ma le iwa. Na whaalie se tasi ua lewa i kamupani loli, o se taimi mua le atalu mai le toru 5 tausanga wa tuanai, ua matua pito sili ai o na leanga pe tangata ai le tiso, o le 5 le nei o vai aso talo na whaau wau le taua, pe ona osa whaai ai e le United States ma Israelu le atunu o Iran, ai whasanga ne Iran ma poloka le vai nuu o le Straits of Hormuz, lea e ui ai waala usuau ma whela ua ai le tusa ma le lua se fulupa sene o le sua ua lalangi whaapea ma le kesi. Ua silia ma le se lau se fulu 5 tala Amerika i le paelo sua u ele i vai mamaina. Ai ua toi titi lava whaaluaina le taua le tiso i tutonu o le maasina, ta luona pa le taua isa sa e tu tutonu, o le tae awa na leilana whaalia i le upenga tawhailangi a le Caspi, le taua le tiso ua tolu tala 5 tasi sene, ma ua silia tona taungatana i lo le taua le penisini i vatasi, e tolu tala fa se fulu tolu sene. Na te ena le minista o tupe Nicola Willis, le whaia o se wha mama a venga o la fonga mō pisinisi tau i whela ua inga, o nai wha apea e le au ngā. E tutongi e tangata e wha o ngā ina le tiso le la fonga mo le awala, e ala i le road user charge, ai mō tangata e wha o ngā ina le penisini, e tutongi le la fonga pe a utu le tāwale, o nai wha upopo le la fonga i le tāwo le penisini. Na Sāmoa Willis, na wha manino lava e ono iai le taimi e ono talo sanga ina i tangata e wha o ngā ina le awala, ina ia wha asao le penisini. Ua wha amalosia a inga i West Coast e ave o lato mātua matutua e tausi le fale, ona ole le lava moenga, pe ona lipotia e le Aged Care Association, o lo wala au le asosi le malo, ina ia fesosoa ni e wha atupe ma wha upopo moenga i fale tausi ai tangata matutua. E le ngata i lea, e te tawana ave le wha mua le malo mo tangata matutua, awala atu i lalo o au nanga ale soifua malo lo ina New Zealand. Whaeloi Tracy Martin o le pulisili o le asosi, e whaapea ua iai au nanga ua sao ni lato te whauina ni moenga wha upopo,
peitai, e le o mawhai o na whaataun uina o na olele ai o se tupe. E silia ma le 50 moenga na whaititia mai inisio fale e tausia i tangata matutua i tutonu o se 10 tausanga o tuanai ina ua ave e se au nanga ale Health New Zealand i Reefton ma Westport. O le toatele o tangata i West Coast e taiono se 15 tausanga nga ilunga pei ona iai i li poti. Ua whaamaonia le mawai o le namu o le lava i Aukilani. O le namu e mawhaiona wheawea ina ni whaamai onga e o ai lava ina mali liu tangata pe ona lipotia le tio New Zealand. Ua a mata i tuina e le soifua malolo ina lautele lea vaenga ina ua mawani namu o le tuainga o le lava i le wafua le Queen's Wharf i Aukilani. O le lava e mawhaiona wheawea ina whaamai o le dengue fever, fever sama, Zika virus, ma le chikungunya virus e taatele i wafu mamalaiva alele. O lo whaiani mai le namu ale vaenga o le puipuinga ale soifua malolo ina New Zealand. Pe ama le whaselau mita mai ino foanga na mawai ia namu. O lo whautua ina tangata e vilina le o valuselau o nono iva whaatolu. Pe ava ai tuainga namu ivai whaapea vai tu loto. E valuselau Tala le tupe a se tamana ngau ina ua whaongailo na tali i ono tausanga whaamau maunga o lana credit card e whaatawaini po nesi mo lana taalonga i lunga upenga ta whailangi. O le amata upuna suesueina ele au nanga tuto atasi e nafama le suesuenga o whaasea o mata upu tau tupe i li botina ta uai na tuuele ta mai tutono lana komipiuta whaamau maunga o lana pepatala tupe e whaatawai ana ta alonga online peitai o le komipiuta lava le tasi e whaongailo na tali i ono tausanga na ia maua mulimuliane le valuselau Tala na whaongailo na tali e whaatawai James po nesi mo lana taalonga, sa whaasea le tamai le whale tupe, e whaapea, sa tataona la tau mate ia le whaonga se seo lana card, i le taimina wa aia i le silia ma le se lawa transactions, po o le whaawia inga o tupe i le taimi e tasi, peitai, na taliane le whale tupe la tau te le talia ina le fina wal tamaa, na to ilo ele au nanga tuto o tasi le whaasea, matalo sanga i le whale tupe ina ia toi tutongi atu le tupe ale tamawa ngau, ona ua le aise tupe whaatau waila la tau mea ai, na talia le whale tupe mamali lie, e tutongi na atu le tupe atoa i le tamaa, e au noma seisi suesuenga toi whaia. Whaalie Susan Taylor o le Financial Services Complaints, e whaapea o se whaafitau li pito i taatele lea, ona e le saunga le mu le te o whaamatalanga o debit ma credit cards i lunga o telefoni ma kome piuta, o lo whautua ina tangata ina ia siakia la tau te unga tupe i aso ta itasi, ina ia vavea iona mawani tupe o ave ese maima la tau te unga tupe e au noa ma le iloa. I taalonga, ua filifilia le tamaita ai a fui maono pela milo, e whaima whaia o ngā ulu fau, mole awale manusina, pe ona whaasila sila aloa ia le laka pi Sāmoa i le aso ana nafi, o fui maono na soifua ane i New Zealand, mai afio anga o solo masalani, o lo o au mau i Hong Kong i le taimi nei, ma o lo ngā lue mole kalapua tamaita i le valley, e se fulu valu tausanga o ta alo fui maono mole auta ito afitu ale manusina, whaapea le auta ito o se fulu 5, na amata ta alo i le manusina i le se fulu iwa o na tausanga, ma aua ia e whaalawi loa Sāmoa i le ipo le lalolangi i le luafe ma le ono, ma le luafe se fulu faa. Tala fōwia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao.